Kublai pi baro kini gilongki kubor bam takasgi. Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization HITo Central Body kelapha da kachiti Chief Executive Member CEM ka KHADC da kabadawa ban pelong ye kajing tohkit kabalat luit halor kajing kenok bajak pisa bayadai bar garukam sun syara ke Hima Mylliem. Ha kachiti ka senggalapan pawi kajing sngokya din kajing pensange kamyu ainam manix im kum usim ka Hima Mylliem da kabaong. Bagadi kapor kabadon kamban bishar bnya ekrukam traikam bar kajing pen traikam ya ki an hapo kahima kahitu kala kado wi kajing keno baya kajing yo pisa jong kahima Mylliem na ki yo bar ki we kajing yo khajna lapen i tang kumba lai klur tam ha usnem arhajar apsan arhajar arpendriu nrei ka senglo ong bagani kajing yo kam ya ha bar kajing he bar kajing don kila jing yo pisa jong kahima Kasengla keno ru ba omsham na don ki rukam long khuj halor kajingya ki kamyo bat ki tanda bat omsham na don ru kajingya sam jing tip pat ba shikidor baraj bat dor bar shnang kalau ong balada kajing tohkit bnia kajing yo nong jong kahima kala ban poi shaka arpho hadu lai phok lor tingka na lor kata kahitu kala pen pawru e kajing sngokya ba hadu menta kahima Mylliem kampat don watang ke website pat ba ban pen i kijing tim ki ba kong san kum ki tanda jingira pisa ni kijing tip pat ba wala ka hima ka pet ya palat ndus pa ashnang ha kaju kupor ka hitu kala dawa ban thau madori ka komiti tohkit ka balat luin ban bishar pnia ya kajing ya pisa ba kajing ya ki kam hapo ka hima ringkat ba kajing dawa ban pentri kami kijing ai jingmut jing district council commission na du usnem shihajak na ispa san pnyo bat ban pen kalaru ya ka Mylliem ang bat rules sya ka tin khasi na ka benta kajing sngo tho pat pa